Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Bang Sarkar Jing Sarong Ikari! Jing Sarong! Jing Sarong! Balaiti ki bang Sarkar si ki Rio Shimer ni Pasha! Ni Pasha! Ni Pasha! Balaiti ki bang Sarkar sa ki Rio Shimer ni Pasha! Ni Pasha! Ni Pasha! Balaiti ki bang sa ki Rio Shimer ni Pasha! Ni Pasha! Ni Pasha! Ni balaiti ki bang sa ki Rio Shimer ni Pasha! Ni Pasha! Ni Pasha! FUM Slam! M Slam! M Slam! FUM Slam! M Slam! M Slam! Bang Employees Unity long live! Long live! Long live! Bang Employees Unity long live! Long live! Long live! Public Sector Bank Nation Pride! Nation Pride! Nation Pride! Nation Pride! Public Sector Bank Nation Pride! Nation Pride! Nation Pride! Public Sector Bank Nation Pride! Nation Pride! Nation Pride! Public Sector Bank Common People Bank! Common People Bank! Common People Bank! Public Sector Bank! Ringkat lang bat kinong tray jong kibang bapher ki badan hapa upur usam jong kari India kinong tray bang ki basyakri ha kibang bapher ki badan hagani ke jela Meghalaya menta kasngi ke khat santrik unai leber arajar arpuai kila nang yai peteng ban penlong ye ke jing ye ki persya ye ke jing temu jong ke sarkar India ban IT no ye ki artli ki bang bala penyai de ke sarkar sha ki kinhon reu shimen kini ke jing ye ki jong kinong tray bang ke bandang yai peteng haduk ke khat henreu tarik unai leber arhajar arpuai kala bu jing eru ye ki paj ba ki bertemu ban leit sai pisan ki bank bat na ki auto teller machine ki badan hakeleng ki dong bat ki kentoj nong ha ki district jong ke jela barok kowai u organizing secretary jong ke United Forum of Bank Unions Meghalaya unit uba Davis Lingdo habayakran bat ke Batisi TV uliyatho baka union kandang yai peteng ye kani ka jing ye ki lada ka sarkar kam sngam bat kadang yai le menti halor kani ka jing dawa Ini kejengnya sangat rekam jungi mentar sengi kasan bertemu terik dari si benta bangin ya percaya kata. Di kawan kejeng keli bebeling ya percaya kani. Kumbang laju ya kerenteng mengi kumbai lah ya keren ini General Secretary juga Meghalaya Bank Employees Association. Mengi percaya mengi kadai ba lada kini ki bang sarkar ikala bang Traishmet kan ketaya nongkong do kadai ba kan ketaya duk busuk kan ketaya ni berafat. Kani kijing temu jong ka sarkar kalong tang makan yo ban ya rapi gini ki spa ni ki corporate. Amut bakan penkala privatize kalong tang makan yo ban ya rapi ki. Ka aidau ba kini ki bang sarkar kimnong efficient jo ni kimla sho bagin train bat kilazang mani runo. Ndrei ka daga jing yo donong komdai. Hadu menta borohi ki bang sarkar ni ki public sector bank corporate ki don beda ka operating profit. Mut hadin ba kilale biya net of ya profit. Ni nang yo hi ka jing yo nong. Ndrei hadin abut pat kumno kalong ba kata ka bank ka ba yo operating profit ka kalabyang siya ka bank ka ba donong kani nakadaw ba nagtu ka jing yo nong jungi nakata ko operating profit ni happen bu lupa ne ki khot ka provisioning ni happen provisioning en happen bu nong tagni ki loan ki basniu balada kini ki loan ki bakila shim ki brio ne ki bank jungi haba gitu ki bank ki lasniu bangin yo itu ka pisah ni happen ya bu provisioning Henry ka balungo pa bun brio kim tip ba ga dei ba kita ka provisioning bagi bu profit ki nam ta ki ram ki shim gini ki ba he bhai ki ki ram jo gini ki corporate ki lasniu kani ka provisioning 90% kadai pe namta kita ki corporate kamde namta ki ram ki bashim butok busu kamde namta ki ni education loan bashim ki kana ki balik puri kamde namta ki ram jong ki ni ki ba numra hoi ka doni ka provisioning namta ki ni ki ram bro ko jai andai bro hi ka provisioning jan bro kata kadai pe namta ki ni ki corporate kini ki bank ki poi byang sha kata ba kimdon kata ka operating profit ki poi sha negative kadai tang na ka daw ba ni hawan bu ka pisa provision namta ki ni ki run jong gini ki bahaya bhan sakoi ka daw kalong ba balai bangia persya nang ta kani ka privatization ka dei ba hadu menta ki beduk besuk khamtam yu nongrap kini ki baya trikam lajong bobo dukan ha surok badoni wi dukan ibarat unong khapsnyo unong sojan ya bro
ram haba ki dunkam ki jingirap na liang juma sa dunka kidi be kini ki bang sarkar ki payarap ki lamba ki scheme sarkar kum ka PMGP lamba ki scheme jonga bank bapher ngidon ki scheme mangin yarap kini ki medium and small MSME enterprise ki agriculture loan kidi be ki bang sarkar ki payarap hindai lasha isni lada ka bank ki kala private na ki pen kala trashmet kini ki baduk busuk lanu tang bakin play account kirim yo ya ka bamanta ngi play account ya provide kubrio bawan with zero balance wong bang adi bendon koi ka bang kon balarang apoi te bai bala ju kat ba kapoi lara kapoi lai spices ni kapoi shejar shibnai ne kapoi kat ba kapoi one play account bi mangi ni ai kata ba ki kata ka financial right, the right to have a bank account kata ka de bilang bagi private public sector bank jungi how bank shimet ne hagi private bank un habun bu minimum 8,000 kata minimum balance tu beduk besok na imbu abaka tulop jumu bu please benai umyo kita ene la shais ni la da kala private kini ki bank kini beduk besok tang makin play account ki yo ya kini ki khna samla hadu manta ki buni ki kam ki yo muki ki debi lamba ki public sector bank public sector undertaking ne gini ki bapanya dak sarkar ka state government central government manus nem daki lak ni recruit ni haki public sector undertaking public sector bank and regani ka sarkar pade ka thumu ban kala privatize kini ki public sector undertaking umri dangi bang kani kan ktawa jingyok kam ji khna samla boleh ba aba mentang ye don sputli ki bank asai sini kan privatize hajaka bukan bos sputli kan bono tang lightly ya bo lightly ki private bank hajaka bukin thungkam sampungut kin thung da sumut ya sapungun yo kam shu dia katakan kata bhai ka sana ni education loan ya poro you bedok besok you bahas pa you berkhoi ene la sai sini la da ka private kini ki bank kini ki kena kena ni kan kata ki kena education loan kiram rap jan borong ya bi mengi private bank kim jual lanu pinum lap haki thain nong kundong sha ki jaka ki bolong kundong kun surat pinum lap wero private bank ban post kole mamu perkat bi tang jiyono ni pat ki public sector bank im dang ka tang jiyono ni don kata ka munsi mungin sakriye ki pajba jai bangi dei ya po jong sarkar kadon ga jingmut jong sarkar kadon ga jingmut jongi bangin sakriye betuk busuk yu nongrap tingi ai gini gram rap push 4,000 ka to gedon kam na ka to ka jing ai ram rap jongi maki ki yo pendon kam miledi apa gedon kam kini gram rap prokoi la sai singi kin kutna ada gini ki bank prokoi ni kala privatize kan kata ya prokoi kamta meng kata ikoi ba ho yangi ki nong tre bank kan kata hi la ki kala privatize kan don kata ka jing kala kin pendunai ki staff ni bela don lupa ka kam ro ngile janjar Henry ka ba kam janjar baningi kan dei ba kitu ki bra kwa ban yo kam ke mana syom ki ba thumu ban yo kam thumai tanulan kan kata yo do busuk na tram ka tu yo ka ki pajba ba kini kersan nam yangi aba nya don kam ki pajba suba nga ka tu ki pajba na ka pati ki pajba ba kiru ki nyami lang ba ni kersan ningi bangin yo ban ya le persai gani ba dak ni pen minum ai lat lanu ki pen kala privatize ye ki bang sarkar ni kini ki public sector undertaking menta kadang sedang bat keban kaong ba kan pen privatize koi insurance company hagini kisne malade kaladon ka jingmu bakin privatize gini ki electricity generation company ko power grid sukiski kini ki bayum phnyang Indian Oils kalong ki Air India bakan privatize ki gini public sector undertaking ki badai kita ki putlum jongari ini ka sarkar ka le ban privatize tang makan yo ban sutna digini ki corporate don ga jingya dei jingmut jongki bar ki corporate ban ni ya persaba ye gani haddo bangini ya jong pata ga dei ga jing keren jonga ban ki jing kerpat jonga ya par ki pajba. Actually, we here as a United Forum of Bank Unions, it is the largest conglomeration of all the bank employees, because all the 10 bank employees are in one umbrella, and we are opposing the strike, opposing the move of the privatization of the banks. In the recent budget, the Honorable Finance Minister has given us that 2 public sector banks will be privatized. Now, what will happen if we give the privatization? It will give
First of all, it will affect the customers because it will immediately close the rural branches. Rural economy will fall down. Similarly, in a public sector banks, they can open an account with a zero balance. But in private sectors, there is minimum charges, and for maintaining of a minimum charges, it will be high. Definitely, we are telling customers that that inconvenience caused for 2 days strike, but it is only for the keeping their money in safe.